CPO saya tak update untuk 13 dan 14. Saya buat dua hari sekali lah. So actually untuk pada hari Khamis ada setup, tapi arah tak ada. Jadi kita tak ada position lah untuk hari Khamis. Malam pun tak ada lah, tak ada setup. So just no trade untuk hari Khamis. Dan cuma untuk hari ni, hari Jumaat. Okay, zone ada, zone je 5 tick sahaja. So sekarang ni dia ada arah sell, masuk participate sell. Alamak, kena cut loss. Kita akan cari position, kita akan cari point cut loss di antara zone ataupun di area buffer lah. So risk korang punya loss should be lebih kurang dalam plus minus 10 ticks, lebih kurang lah. Lepas tu kita masuk for buy, going for buy, and then buy pun terciduk. So kita pun tengok dekat sini, should be arahnya sell lah. Masuklah sell pula. Kalau siapa yang masuk sell, terciduk lagi sekali, tengah-tengah sideways. So biasanya kalau dah 2 kali entry tak jadi ni, tendensi sideways lah. So kalau saya dalam 2 atau 3 kali lah max entry. Kalau dah terceduk 2-3 kali ni, okey lah, call it a day. Ini hari Jumaat, tengok minggu depan pula. So sekarang ni 2 kali confirm dah akan loss. Siapa yang masuk 3 kali lah. Kali keempat tak tahu. Kalau boleh pergi TP, tapi tak cuba. Sekarang dah pukul 5 lebih kurang. So kena hati-hati. Alright. So macam saya cakap, biasa saya max pun 2 kali je. Kalau 2 kali tu dah tak jadi tu, memang tak ada buat apa dah. Okay, so kita jumpa di update akan datang. Alright, thank you very much. So korang macam mana profit minggu ni? Okay ke? Saya dalam keadaan loss lah untuk this week. Boleh komen sikit dekat bawah.